Alamuli mriangano wa 12 Jefuta na hea atu ambare Efraimu kizo ata ambare Efraimu makikunzumanyika ngwenga makivuka Jorodani machenda hata Zafoni machenda ngamba Jefuta nikwana ni wawa kwenda hea na Amoni bila kufambiriza fukenda hosi funda kuocha na nyumbayo Jefuta kizigizi akiamba mimi na atu wangu fabuzena vivi na Amoni nikimwihela kamuzire niokola kula mikono ningwangu nirihoona kukala mundani saidia napiga moyo konde nikivuka nichenda hehana wa Amoni na bwana yake angiza mikono mwangu vikara nikwano mzanizirira na mnamala kuhehana mivinorero Jefuta akia kunzumanya tu osa Gileadi akihana atu Efraimu watu wa Gileadi makia shinda atu Efraimu kwani watu Efraimu were mamba nini watu wa Gileadi atoro akula kwambaria Efraimu na Manase wa Gileadi makivigwira vivuko cha Jorodani jinda Efraimu na kila Efraimu areti yari hojeza kwamba nirichani nivuke watu wa Gileadi mamuza we Efraimu ekiamba hata were manangwamba hayamba Siboleti vikara kala were kandadi makurita mukato na ambe Siboleti were manangwira mangwalagi kwa vivuko cha Jorodani Efraimu 12,000 makila kwa wakati huo Jefuta Mugileadi wakala mlamuli wa Israeli kwa muda miaka 100 gonya kifa na kiziko kaza mji mwenga waho kwa Gileadi baadaye Jefuta ibuzani wakula Betlehemu akikala mlamuli wa Israeli ibuzani wera ana 100 wakiche na 100 wakilume ana ya kiche walo za twaluko lungine na wakilume na wakialo za chambari sio kala yakwe ibuzani kala mlamuli wa Israeli kwa miaka mifungahe gonya kifa na kiziko Betlehemu baada ya ibuzani Eloni wambari ya Zabuloni akala mlamuli wa Israeli kwa muda miaka 10 gonya Eloni akifa na kiziko Ijaloni kaiza insi ya Zabuloni baada ya Eloni Abudoni mwana wa Hileli wakula Piratoni akala mlamuli wa Israeli Abudoni wakala na ana 400 ya kilume na zukulu 400 wa kilume mareo kalamaki hirikanzo ya 100 mifungahe Abudoni akikala mlamuli wa Israeli kwa miaka 8 gonya Abudoni mwana wa Hileli akifa na kizikwa Piratoni Efraimu kaiza insi ya milima ya Ameleki